Allahumma salli ala Muhammad. Noma Imam Zeinul Aabidin na wazu tauba aduna magi imungi sebaroi nupi se sina wazugi ising thaba wazugi ising thaba kanda khuttagi mana pairiba patra se nathoga azra Imam Zeinul Aabidin gi mathakta tasila kanda ising na pumlup lukha और मियोय बै खोय gi fitrat ni असुलाई ba tabu ma tauba kanda ihtiyat tau da ba cheksin da ba duga nama salam dai matam da firo nakcha no nekta cholan ba sauning ba pok pa hona sane Imam Zeinul Aabidin so miyoy bani insan ne sauning e mas magi sauning bagi moong si ubakanda Minai Nupi sebaroiduna Quran Karim gi ayat ama walaka zaimina la ghaiz Musalman di momin di Asaobabu fazilli Asaobabu thakchilli aiba ayat to gi macheto walaka zaimina la ghaiz aiba machese sole sita bagi Imam Zeinul Aabidin si sauning ngambade kharahan thai wala ngangdre sauraga chaidre adugi matungda Asaoba haibam di thamoy da pokrab natra Manai Nupi si kaya ge matik singmrengo ahan mana Asaoba fazilan kre momin de Asaoba fazil mani harega ani subana Quran Karim se kya hai ayato ki makha tara pakanda wal afina anin nas hairi momin musalman di miyam nallan khabasung pi si mache sang ko sole emana Imam Zeinul Aabidin na o aina nang bo thamoy seng na maaf tawrawani sauzu saudre adu matung da hari ba ayat sida Macet am sam ka watli ba kari hari adrana wallahu yuhibbul muhsinin hari afa ba tabuk taw mi yoy sin si Allah na yam na pami sige ayat si macet si solak pakanda Imam Zeinul Aabidin noki tawrakanda farese aina nang mga siyar no mesirag azat tawrabani ningtam ba pirap ne nuwa ina nang bezo